Ya mama akaba ediba attention TV so eyemwa modoba mu PSC na natili na ene masa aba mu fie do ba de na sese ode edase ache de bia masema ya mekane se bibia wo ye bia na wayero ho na waye ni ye enkase abrabo ekura me beja ebi ne prepebre na ye ebinum ekane sa one day onsuruma ebepie nyame ede oboafo ebe ma se nyame o ma obibi ni a enka wo ma ade pa bi enchi wo ma ade ache wo de ntese owo ne ma pa bi ede ma ewo abrabo eye ene asema eda eponso aye ba be wonu twetwede na ye hu babia ye de na asem eba koto na obia ate ne ho ase ewo oman Ghana eye emra etwemu be te say 2 weeks 3 weeks ekon ye te say ye doba wo Kumawood actor aye freno colleague ne yure ekwa awoso na wamba Ghana fo etwaja ajuo abusua mienu ni nyina etwaja ajuo ne say ede na ekoso ewo ye movie industry mu se oyiri enwu a na obema ena ewu adechia we de enye onu akasa eye ne yure na okwa awoso na wafiri mu yesua ma ye kra de yakwa akoda ate ada ninim se bibia akọ na wie sa na ye da ya na bibi esanso ejina ye ponchi egbomu se da bi wenye sa enesi asempotin ankasa ewo ho eye ye nua be ma ye friend producer a wo industry no ma o produce sini a ne din ankasa nso a obia ani ma ye de friend no ani producer ababonten abeka se sa na incident ni esi ye no ankasa edi nani ehu bi na nye se colleague yire no ya wo no kwakọ keke na owu ye ono a ede ne maame anani nua eko hospital nti ode ne ko hospital no awo ha na colleague efre no bisanse na menua o ye de wa ha no so me de me wife eba ha na awo na aka me wife wa ene me de no adua no so wo no so owo ho aye o ye de ye gi ne awo na jo so ni colleague ka industry adwuma eko aseso asese etwa aja omuhu ni omudo omontuma ebo we di bo ha na we di abo no mo so ombo ohun komonto se bebia ogina no de ohun ya ne se we hu colleague adafo so ye nurse a o kan na ere ne ho a wode ne ba hospital I say lady na very stranded ye ne hu hwe nyintim e no ka che colleague so colleague odi e ko o ka nim na meba na colleague e ko ne ka nim na ono a rush colleague no bisa ne so we ne de na e ko so no so bebia adu no ayeden pa se nyame ambema bibi ebetimi esi na so wa de ne konto se de ohun ya ne se omode colleague eyire na ato structure ne so omo rush no e de ne ko emergency room ti de ohun ya ne se colleague eyire na every structure ne so aba be to form ama oxygen etu efri ne so nurse fo no e rush no msa pejam de ne san so eto structure ne so de ohun ya ne se oxygen ne so asan so age efri nipa na ekita no ensa omo ye bia se omo di esi ne so but fofo anto ata ode ehwe nenkwa nti enchre se colleague no kwa awoso no ena owu ye bibi esiye ena ma no koso ni wu a ena egusu etwa dwadwo a yenwie de bia da Ghana fo egusu esu na no de eye producer se omblemu doctors fo no ana se nurses fo no na obia e prese obeji colleague eyire no enkwa ensoso fofo anto ata moma yenkotie ne ekoso that day e wo every the eyewitness na hu ye be hu se girl no eye basabasa na be sense say e bia na de girl be na eye basabasa di okudwa no di ha de beja Collins wife no okay na Collins che so ono so ye nurse ni eti be ka che Collins want na ka nim na meba to hu se bibi enkoye no ela ka che Collins want na ka nim na meba ka ben ono wa Collins na ka eti me ko lady no na me bisa na say adey what is wrong moye diana and lady nigga so yeah but on person lady na one e buy okay but on person quality be mu and you know na ma me so me jai e ko na fia na be free hospital wa ko fie no and am yes me train ma monitor e bia betimi aboa me nua no e wo kwan bi so a yeah and you mo de ne ba no na you say yam so all no the breath no is etiko you say something and you mo man oxygen and I know de ne rush about theater edi ya de oxygen man no mo so rush ne de naba no obi apeso ye BBC no enti next na ye enti obi aho pre no I say omo peso mo ye ten enti omo push structure no ela de also push oxygen no enti oxygen no etu free ne so because of the rushing now ela omo sa atwen no omo sa de shame ela omo sa atwen na sa etu next omo de say omo betimi a rush de akọ theater no ela na obi a ehwe enti along the line omo de ne ko no something I saw me person be ka to abontin
But I don't think minim say hospitals nurses need be careless. I know. Me manya incident bi a the mother be admitting the comfort. She fell off her bed. Me know me did wo honom but on say Ghana asem no. But this incident there I saw it with my two eyes. But I can't blame the nurses or the doctors. Let's say colleague wife if she fell more form. Yeah, omo didn't Russia court theater on she fell off of free structure and so to form. And I know the mom yam shame. You understand? And omo your professionals omo your adwuma. And it mean call enko J winning film myself. And I can't blame them because I saw say na obi ye do obi to me say na be ya be do theater. It was an unfortunate situation. And then the panel class also but ahun pepre no any girl no condition no mo pese o mo force wa ye ma no eno na e ma sa incident ni see enti no I menti me blame say o mo na obi a no wo bia enti me blame say ke bi ka say nkai bi anko amon so a anka obi anko wu anko film sa before God and man o sha de ni yi pa o tumi say time o mo de na Russia ba no na the case was worse. And you must say a gentleman, no more, yes, sir, more than a Russian theater. Nemu ekosho ye dia rewo ababeto yeso yegusua esu colleague nyame encheche owre Christopher de bia semwe esia ya ye kan say ono na ode ma ono so na afa na de nyame onhye woden pa na asemwe de eye areho medamase esamoje mbre na mo hwe mo amodoba na tili ewo attention TV so me ra ho ye pa mo subscribe na mo share Emma Yedamasi. That's in it. Yes, I'm sure.